Bingelele bonke abafundisi. All protocols observed. Amen. Amen. Mawusikhosana nomntana kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngizorana iprogram yanamhlanje. Ngiyangibona ngisho ngishintshile. Hallelujah. Hallelujah. Sambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi lifikile lolu suku. Dala silindile. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. It's a challenge for one proclaim. Ukuthi abe lana in 2 years to come. Amen. Hallelujah. Amen. Ngapha it's a challenge, ngale it's a challenge. For wonke umuntu lana bazalwane. Hallelujah. Amen. Wonke umuntu unikezwe 10 minutes njengoba udlukule seshila. Ngizoqala ngokubiza ubaba Mashile Muyema. La une BTech degree. Une environmental health. He's a director. Religion consultant. Don't get upset, hallelujah. Ngiyabonga mamskhosana. Sanibonani bazalwane. Amen. Ngibingelela nonke, ngibingelela umama, ngibingelela nobaba, engekho. Egameni likaJesu. Amen. Amen. Asembambeni lo 10 minutes ma. Ngazi ukuthi ngishaye ngigqoke kahle kanje. Ubaba uyasivulela every Sunday ngevision of the church. Angazi ukuthi ngayilalela la. Mayiqala nje mayisuka ngasuka ebhandeni lithi making tomorrow's leaders today. Kodwa wena especially le gang le ngapha. Angisho ukuthi nama cell phone. Uke wayigugula nje i-leadership i-definition yayo ukuthi ithi. Okay, asemosha isikhathi. Leadership ngizokufundela yona. Bese uyabamba is the art of motivating, influencing and empowering individuals or teams to achieve a shared purpose vision. Leadership again there. Mhlambe umunye umuntu angaxa ukuthi ukugqoka le bhanda sengiyilida mina sengiyilida ibhande nje elimele alikhulumi ukuthi you are a leader. Once waqala practice lezi zinto lezi so uqala ukuba a leader abantu bazokulandela without force bazokulandela because so practice lezi zinto lezi. Ngicela ubambe lo. All right. Njengoba sebashilo igama labo Mashile Muyema namabhande la seniyabona amabhande ayi2 amagqokile. Kune course engayenza eTshwane University of Technology. Le course leyo kahle kahle bengayazi nokuyazi. Mangiqala ngingena eclassini lakho bengayazi ukuthi ngifunani. Mina kahle kahle bemele ngilungisa la machine le yasesibhedlela le. Yabona lethi course yakhona clinical engineering. Ngabe ngifunde yona ngahamba nayo. Kodwa mangifika angisho empilweni kunama challenges but ispace asikho ugcwele. Bese sengicabanga ukuthi hawo manje sengizohlala nje ngihlale nje and bengihamba nosisi wami ngithanda kakhulu naye wangilwela wangizamela bathi hayi khona enye course bathi environmental health kune space khona. Angiyazi nokuyazi ngithi ngiyangena ngabe space khona ngiyangena ngisho course isesikolweni ise-university ngizoyenza nami vele ngangena ngingene ngenhliziyo ukuthi awuthi ngidlulise nje yabona first year yami 3-year course le first year yami angiyandlulisi second year khani ngathi ngiba serious yabona mara kusana nama subject engithi hayi lawa ngathandizisa third year yafika ngokungabi serious kwami mina ngiyenze 4 years 3-year course ngayenza 4 years ngokuclever ngisho mina ngiclever yabona ngafail yabona kodwa ngisitshela ukuthi sengihambe lesikhathi eside awuthi ngisale ngiqedelele yabona awushaya ngathola le bhande leli blue cha yabona ngilithole 19 years ago 2007 ngiyacabanga mangaphrosisi yabona LS2 ngathi museyibambile nawo ama opportunity ngiyaqhubeka
elesithula landela 2010 ashaya lo BTech degree. So sekwaba mawethu. Le course le environmental health mangafunda nje from university uTT. In a bachelor's of environmental health, mina ngenze diploma mankala. Ngisho ngishilo ngathi 19 years ago. Labaqala manje bayenza straight bachelor's of environmental health. Abaqali nge-diploma. Bese mawuqhubeka masters of health sciences. Bese masoqhubeka doctor of philosophy in science. Last level ke leyo. You are a philosopher manje. So bhala incwadi wena. This book was written by vele igama lakho ke lapho. Ayibona ke. Official ngiphinde ukuthi kunama possible careers mawungayoyifuna uthi imisebenzi ayikho ngisho kunamanje una degree or diploma mara usebenzi una diploma mara imisebenzi ayikho sazofika kuyo masinyane leyo but possible careers in environmental health environmental health practitioner abo masipali ke bahamba basicheka lindawo anything regarding health yayibona bahamba bayacheka bayi-inspector babhala ama-report bayalungisa health advisor so ya advisor wena technical yendaba ze-health environmental health ukhumbule ukuthi environment it's everything in and around us environment ke sikhuluma ngamanzi sikhuluma ngabantu sikhuluma ngomoya sikhuluma ngazonke lezi zinto lezi yebo so ya advisor wena khona omunye lana air pollution control officer le specifically sasoluma lokhu ingcolisa nje la when you are an air pollution control officer hamba uyometa lama chemical hamba uyometa zonke lezi zinto bhala report makundlule ama limit wakhona sofaka ukuthi singenza njani ukuthi lama chemical ayefe emoyeni yazwakala le landela izokumangaza le meat inspector inyama le inyama hamba uyo-inspect inyama ukuthi inyama nje ayibolanga injani lenkomo beyigula or benza njani uya-inspect inyama ukuthi abantu bazothenga inyama bathenga inyama healthy fresh clean lezo waphatha kahle yazwakala bese ke kufika mina ngithathe le role le occupational hygienist yini ke loyo occupational hygiene nje ngisebenza ukuthi mawusemsebenzini njengasemayini kunedust kunomsindo kunamakhemikhali kunazonke lento lezi kufika mina ngizometa again ngizocheck ukuthi umuntu alinyazwa yini lama dust nama noise zonke lezi ama lights are right kuningi underground moya khona underground emayini ventilation umoya wakhona uhamba njani zonke lezi mbini ke lona bese siyadlula okay kunabo inspector consultant environmental officer ne food safety auditor nakhona bese kuba nama researcher and risk officer angazi ngibala ama career ayingaki just ule course le A1 mhlambe 7 or 8 ama career mawunga branch nje yayibona so ngizama motivate ukuthi le idea ukuthi ngizofunda ngipase bese ngihlala ekhaya yes kwenzeka lokho but ukhuluma ngamanye abantu awukhulumi ngawe wena fika lapho uzobona ukuthi uzohlala nawe yayibona wangabamba le leadership le ubambe yonke le mithetho leadership ungathola umsebenzi ungawucelanga uvela uthola ungawucelanga umuntu akulanda athi yazi mari kuwe ngibona so nangu umuntu engifunayo yayibona in bitho hundreds yabantu balande wena yayibona sengivala le course ngi-enjoya ngokuthi ngivule i-company yakhona ngiyaconsulta Trujin Consulting nginokulecture khona la ngifunde khona Tshwane University of Technology bake bangibize ngiyobamba ama lecture ngiyomfundisi nami le Tshwane University of Technology omunye kwenze ukuthi kule Trujin Consulting le kwa apply omunye ubaba nje angimazi nje ukhona la ekhaya apply simselect mase ngiselectile sesebenza manje sesiyashare nje history mengani ubaba ngathi ngiyamazi lo baba kanti mangilecture I think 2-3 years ago bekahlele lapha phambili ngiyamkhumbula lo wabuza ama question sir manje sir nangu ubaba umeli Mtunga la nguye lo my student nathi siyafunda sonke siyasebenza and we are trying to make the environment better for umuntu so wena umuntu omusha ngiyacela kakhulu
lungisa i-mindset yakho. Ayikho into elula emhlabeni. Failure. Noma ngathi sifeyilile. Failure. Kodwa ungathi lokhu failure kwami, it's the end of the road. Yabona soyayilahla ke manje. Failure ubone ukuthi kodwa ngifeyile kuphi, ngifeyilise yini. Mhlambe bodlala. Mhlambe bonga-understand une-pride ukuthi ngeke ngibuze umngane wami ukuthi uzomhleka ukuthi hayi wena uhlule into elula so. For yena ilula. For wena how do you understand? Sasa izobe ilula for wena. Angithi injalo. So ngalawa amagama ikiniyeke lapho mama ngiyabonga kakhulu. Basazoshare abanye ama-graduate. Mina ngithi ibambe lapho sicela nani after 5, 10, 15 years nani nizobe nihleli nami share ito zenu. Ngiyabonga kakhulu.